Ulian viral video porno ane ulesne gaina di Gunung Batur, Kecamatan Kintemani Bangli, Sube ketanggapin oleh Desa Adat Batur. Penglingsir Desa Adat Batur, Jero Gede Batur Duran, Kamis 22 April ngorahang, desane lakar ngaturang guru piduke di Pura Pasar Agung ane tongosne di Gunung Batur. Upacara guru piduke matetujon nunas ampure reng ide betare sane malinggih di Gunung Batur. Upacarane lakar kelaksanaan Minggu 25 April utawi awai setonden puncak Pujo Wali di Purane ento. Lenan teken ngaturang guru piduke pas ento masih lakar kelaksanaan upacara mesapuh-sapuh di Pura Pasar Agung lan puncak gunung. Upacarane ane rutin kelaksanaan setonden puncak Pujo Wali sane bertepatan ngajak purnama Jeste Senin 26 April. Jero gede nyeselang adegan mesum ane gaina di gunungi ento ulian gunung kasuciang oleh umat Indone. Ulian ada video virali ento, ia ngajak mekejang pihak apang state waspada lan bareng-bareng ngawasin apang tusing buen ada kejadian ane kene. Tim Bali Express ngelaporang.